Naging matrayumpo ang pinakaprimerong HR Summit na ginibo sa Sarong Hotel sa Legazpi City kasuod mang aga. Sigon kay Boss Job Growth Director Feby Joy Liosala Luneza, nasa 300 na HR professionals as in practitioners na hali pa sa man iba-ibang runa kan Bicol ang nag-atindir sa pig-organisar nindang aktibidad na obhetong mas mapabaskog ang kaaraman kan lambang partisipantes sa nasabing posisyon. Siring na matabangan ng mga ini na magkaigwanin marhay na estratehiya sa pagpili asin paghanap din mga kwalipikadong empleyado. At binubuo din natin yung community ng Albay HR professionals and practitioners. Kasi currently, nalaman namin, ng organizers, especially with JCI, na wala pa palang association or community yung mga HR professionals and practitioners in Albay. So at least, pag may event tayo, next time, sila na yung itatap natin, mabilis na. So that's why we're also encouraging everyone to join the Albay HR community. Imbitado sa pagtiripon ng mga HR na hali sa government offices as in private sectors, arog ni Abigail Cansarong Bangko sa San Jose, Camarines Sur. So yung pinaka-takeaway ko sa session is that one rotten apple can ruin the whole organization. Yun nga, yung sabi nga ni Sir Jonathan, yung mga budol employees na magagaling sa interview, and then pag actual work na parang hindi na sila nagpa-perform ng maayos. So yun yung saro sa mga challenges. Nakatuwang mandigdikan Boss Job ang Junior Chamber International o JCI Legazpi. This project is, we did this project for us to be able to help the community and the industry for us to innovate and to inspire the HR practitioners here in Albay. And we thank Boss Jobs for this opportunity. And as part of our of the JCI program, the JCI Rise, JCI Rise stands for Rebuild, Invest, Sustain, and Evolve. So we want to gather more or get more knowledge for our HR practitioners. Mientras tanto, presente man sa aktibidad ang mga representante kan Social Security System, Department of Labor and Employment asin iba pa, nga ni ibiklad asin mas maipasabot sa mga partisipante an man iba-ibang serbisyo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.